استاد من یک خواهر اسلامی شما، مادرم زیاد غیبت میکنند، من عصبی میشم، هر بار ثبتای شما را میمونم تا گوش کند، او گریه میکند، میگوید که تو دخترم هستی، مرا نصیحت میکنی. استاد گوید آیا من گناهگار میشم یا نه؟ اکو اولا پدر و مادرای خوشبختی که فرزندان شما را از گناه باز می‌دارند. مقصد نمی‌خواهند که مادرشان یا پدرشان در یگان گناه دست بزنند، مبتلای گناه شوند. یعنی اینها دوست می‌دارند که شما هیچ وقت در معصیت الله، در بی اطاعتی الله هیچ وقت مقصد دست نزنین، یعنی پاتون پیش نرود. ولی مادامی که اگر فرزندایی که پدر و مادر در برابر مصلحت شما ناراحت می شوند، مصلحت این است که ما با پدر و مادر معامله خوب کنیم. اگر پدر من بگذار بر هر یک کار دست میزنه، بسیاری برادرها شکایت میکنند پدرم مقصد به زنکای بیگانه، پدرم عرق می نوشد، پدرم مقصد شبها مست می آید، پدرم مقصد مادر من میزنه. هر کاری میکنند نمیکنند، شما فرزندین حق دارید که از این کردارهای شوم مقصد رسانید که پیش خدا هم مقصد شما گناهگارید، در نزد مثال همسایه‌داری هم عیب می شود. گفته شما فهمونید، لیکن اما فهماندهیتان بسیار باید طریق نرم باشد. مقصد هیچ وقت به سر اونها را سیاست نکنید، با اونها قهری نکنید، از پیش اونها مثال نخیزید، به سر اونها را دو پوپیسه نکنید، زیرا که این معامله شما با اونها یگان بهبود نمیاره. برای همین شما میخواهید که اگر اونها را دعوت کنین و اونها پذیرایی کنن و مقصد همین گپ در او تاثیر کنن، قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه، با سخن خوب، با سخن نرم همه را بتونید فهمانده، انشاءالله همه کار خوب میشه. خب استاد پنهانی از مادر شوهر کنید تا یک وقت معین گناهگار میشوید. البته گناهگار میشید. همین کارم در ما بسیار شده. پنهانی از مادر از پدر زن میگیرین، پنهانی از پدر از مادر شوهر میکنین. برادرای عزیز و گرامی، این معلوم است که شما شوهر کردن و زن گرفتنتون به معنای برکت یافتن نیست. اگر به معنای برکت یافتن باشد، زندگی آسوده باشد، فرزندای سالم و صالح باشد، آخه اینها را میدانین شما، اینها را شما نمیشناسین. ولی شما مقام و مرتبه اینها را که نمیدانین، انا همین شهوت بگیم چشمهای شما را کور کرده. همه یک لحظه که با مردک یا مردک با زنک یک جای شدن، یک همون کیف و همون راحت خطانه، شما از این دعای پدر و مادر بالا دانستین. یعنی همون شهوت، همون نفس چشماتون کور کردگی. برای همینه که زندگی هاتون زندگی های بی برکت های، فرزنداتون فرزندای بد اخلاق هم. آخه تو هر یک دم، هر روز باید ای پدر و مادر دعا بگیریم. این خیلی نمیشود که پنهانی. آخه ای پدر و مادر این زحمتی که در تو کشید، 18 و 20 رسانید، این زحمت ها و مینت ها به یک روز را که مقصد ما بچه‌ک من زن بتونم خلاص یک در پهلوه کن باشه و یک نبیرکام ببینم و مقصد یک نوازش کنم و یک دیگر کنم. یکی شما چشم اینا میرین پنهانی میگیرین، از کجا دیگر شما خیر و برکت بیابید؟ این کارتون کار گناه های، این کار هیچ وقت نکنید. زن را اول گویی که طلاقت کردم، بعد گویی 3 طلاقت کردم. در همین جا کدامش حساب می شود؟ برادرای عزیز، ما داریم صریحی طلاق، داریم کنایه طلاق. یعنی وقتی میگویی طلاقت کردم،
талоқ кардам, алака як талоқ шид. Ана вақте бо агар дар ҳамин ҷа ҷанҷолтон давом хӯрду ё дилат қарор нагирифтӣ, се талоқи дигар кардам. Ана ку ӯ як тай кардагӣ, қатъи як се тай дигар кардагӣ, ҳар душ ҷамъ мешавад, мешавад 4 талоқ. модоми ай се ки зиёд шид, се мешавад. бобои ҳоҷӣ, аҳволи одамои девона аз ақл берун дар қиёмат чӣ аст? агар одаме ки девона бошад, беақл бошад, модарзод агар ҳамун хел таваллуд шидагӣ бошад, инҳо бародарои азиз ва гиромӣ назди аллоҳи меҳрубон ягон масъулият надоранд. инҳо бигем аҳли ҷаннатанд. лекин агар 10 солу мисолан 20 солу 30 солу нест солҳои балоғат шудаам ҳушёр буду, як 10 солаи охираш девона шид. барои ӯ рӯзҳои ҳушёриш ки агар итоат накарда бошад, бандагӣ накарда бошад, ӯ соатҳоша пеши худои меҳрубон ҷавоб медиҳад. вале барои инҳоиш ки мақсад ана минбадаш ки ака девона шиду беақл шид, ин ҳолаташда дигар вай пеши аллоҳи меҳрубон ҷавобгар нест, зеро ки ӯ дигар дар ихтиёри худаш нест. саволи дигар додан, гуфтанд устод, табибҳо мегӯянд ки ана чашматро ҷарроҳӣ мекунем ва гавҳараки чашми дигар касро мегузорем. оё ин дар ислом ҷоиз аст ё ҷоиз нест? ҷоиз аст, бародари азиз ва гиромӣ. яъне ҳар як тағйироте ки мешавад, мисол чашмда бештар мисол ҳамун линза меган, дар ҳамун ростое ки мисол чашмое ки хира мешаванд, линза мемонанд, ӯ ҳичи боке надорад. ям як пешрафти тиби мову шумо аст. барои ҳамин дуруст аст, бародаро хоҳарои азиз, мисол иваз кардан ё ин ки ҳамун ҳолат аз ҳамун чашма ҳамун ҳолат баровардан, яъне табобат кардан, инҳо ҳеҷ боке надоранд. саволи охире ки дар ин ҷа барои ман карданд, шикояте аз моиндарҳо аст. ростӣ ман ҳамин масъала дар гумонам ё дар фикрам ё дар зеҳнам ҳаст ки ман ҳамин масъаларо ҷавоб гуфтагӣ будум. вале бори дигар боз муроҷиат мекунам. аслан бигирӣ, агар гоҳ-гоҳ асабӣ мешавам, баъзе бародарон мегӯянд ки модарам аз дунё гузаштаи падарам дар зан кофтистем. баъд ман ака шӯхиам намекунам, ба тариқи ҷиддӣ мегӯмшон ки хай аввал барои хитонаят ҷо биёбем. чанд касем дар хона? хай мегӯянд ду додар дорум, ду хоҳар дорум. мегӯм ягон ҷояк барои хитона аввал биёвен, баъд иётатона зан бутем. барое ки ҳамун рӯзе ки қадами ӯ занеро ки ба падарат мети дар хона гузошт, бифаҳм ки ҳамун сари солаш ношида, оли ягон сол ноистода, ҳамаи шуморо аз хона мезана, пеш мекунаву бо ҳамин гуфти халқи мо ба ҳамин беваш қатӣ ҳамун хонара соҳиб мешававу ба ҳамун қатӣ мемонад. барои ҳамин ман ин сухана барои бисёриҳо мегӯм. баъзеҳош аксаран имрӯз га мардум ки дар таҷриба дидан дигар малол намешаванд, зеро ки ман аз рӯи бадбиним намегӯм ва бисёр нафрат меям бар ҳамун мардакое ки вақте мисол заншон метаҳанд. шумо бинед ки барои зан фарзандора ҳамаро аз хона пеш мекунаву ҳамун чанд рӯзе аз умриш мондагиша аз ҳамаи инҳо боло медонад. ин хел не ки мисол фарзандакора ҷамъ кунаву зана биёраву бига бачам мақсад мара як зане бутен ки яке мабодои мақсад дар рости шумо ягон сухани сахт, ягон сухани қабеҳ надошта бошад. ё бисёр агар мисол хоҳишотон бошад, барои падар агар имконият бошад, ӯра метонед ки ягон ҷои алоҳида, мақсад як сексиякш бигирену дар ҳамун ҷа занш битед. агар ба шарти худо баракат я баъзе моиндарҳое ҳастанд ки ба худо қасам ҳеҷ аз модар фарқшон карда намешавад. инҳошам ҳастанд. ҳамун баъзе фарзандо
از مادر دا دیده در ماینده راحت زیاد دیدگی. این خیلی بگیم انسان های شریف هم هستن. برای من اینجا دا مصلحت میتونم اولا به همون مردکایی که زن میگیرین برای زنها تون شیده خودتون شرمنده نکنین. برای زنها تون شیده پیش خدا آسی و گناهگار نشین که فرزندا هم بالاتون حق دارن. دیگر این که مادرایی که وقتی شما همچون نام ماینده را میگیرین در نسبت فرزندای او هم هیچ وقت یگان بدبینی نکنین. من دیدم مایندرایی را دیدم که میگم که تا حاضرن این بچه‌ها بردن بعد پدرشون وقتی پدر گذشت بردن جا کردن شرایط کردن تا حاضر نگاه بینش میکنن برای مادر خوب بود. ولی بعضی هایش که میآیند با همون قدمی شومی خودشان یا با نیت‌های بسیار پلیدی خودشان در همون خانه یک تلاطم یا فتنه میاندازند. اینجا در پدری به عقل در کار که بینه که مناسبت ها ویران شده سای در حال همین آدمی آمدگی را از خانه پیش کردن در کار. خدای مهربان همه اکتونه تنی صحت بده، ایمان کامل بده، خاتمه های همه مانا بخیر کنه، ایمانامونا با سلامت نگه دارد. هر یک مسئله و مسائلی که در اینجا جواب گفتیم الله مهربان توفیق عمل کردنش نصیب ما گرداند. اللهم اعینا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین.